päivää! Laras Secret täyttää 3 vuotta ja sen kunniaksi meillä on täällä kaiken näköisiä tarjouksia. Niin pienemmille kuin suuremmillekin. Björn Borgin liivit ja housut, ota 3 maksa 2. Missian push-upit mustana ja pinkkinä. Ja sitten hieman kurvikkaimmille daameille Miss Maryn liivit. Ja koska tämä talvikin tässä on tuloillansa, niin kaikki Taubertin ja Charmlinen aamutakit ja paksut takit -20%. Ja synttärit alkavat 17. elokuuta ja niitä juhlitaan aina elokuun loppuun asti. Ei muuta kuin tervetuloa butiikkiin. Och så vill jag säga till alla mina svenska kunder också att vi firar Laras Secret 3-års födelsedag. Och det betyder att vi har alla olika möjliga erbjudanden här i butiken, så det lönar sig att komma in. Vi har Björn Borg, ta 3, betala för 2. Och så har vi Missia push-up, både i pink och i svart. Och sen Miss Mary. Och så för att hösten kommer ju snart så behöver vi lite annorlunda kläder på oss. Så har vi Tauber och Charmline badrockar -20%. Och festen börjar den 17 i augusti och vi firar födelsedagsfesten till slutet i augusti. Hjärtligt välkomna och festa med oss!